biblijskog izveštaja. Postoje istorije drugih naroda. Mi znamo, na primjer, biblijski izveštaj o potopu. Ali izveštaj o potopu nije samo zapisan u Bibliji. Vi imate, na primjer, na sumerskim pločicama, Epo Gilgamešu, koji govori o potopu. U Indiji imate legende o potopu. Imate među Indijacima, među Kinezima, među svim drevnim narodima imate legende o potopu. Evo malo sada možemo vidimo kako izgleda genealogija svih naroda na planeti Zemlji. Evo možemo da vidimo kako izgleda istorija u ovom kratkom periodu, najvećim istorija srpskog naroda i da vidimo kako je poreklo Srba. Dakle, posle potopa je postao Noe, koji ima 3 sina, Sima, Hama i Jafeta. Čak i ateistički naučnici prihvataju da svi narodi potiču od Sima, Hama i Jafeta. To je nešto što je neosporno. I sad gledajte, u Bibliji se kaže, bio je potop, bio je Noe, jedna sina, 3 sina, Sim, Ham i Jafet. Ono što možemo da vidimo to je da istorijski spisi govore, na primjer, Josif Flavije, jevrijski istoričar iz 1. veka i drugi istoričari Rimskog carstva govore o tome da su Srbi potomci Jafeta. Kako su to Srbi potomci Jafeta? Dakle, Jafet je imao 7 sinova, od sina Tirasa su nastali takozvani Tiraseni ili kako ih neki drugi nazivaju Tračani. Tiraseni Tračani i o njima govori Josif Flavije. Među tim Tračanima najpoznatije, najznamenitije i najveće i najjače pleme su bili takozvani Tribali ili Tribali, a znamo da su tokom istorije Srbe nazivali Tribalima, odnosno Tribalima. Znamo da su Tribali živeli u Pomoravlju, u velikom delu današnje Srbije i Bugarske. Vizantijski pisci su upravo Srbe nazivali Tribalima, a vladare iz Nemanjićke dinastije su nazivali Arhonti Tribali. Znači, Srbi su se nazivali po ovom znamenitom plemenu Tračanskom. Velikog srpskog župana Stefana Nemanju zvali su velikim Arhontom Tribala, a kraljem Lutina vladarem Tribala. Srbija se takođe zvala i Trivalija, to je poznato iz istorije. Kao što znamo, u 6. veku pre Hrista 10 plemena Severnog Izraelskog carstva su bili raseljeni od strane Asiraca po celom svetu i ne zna se gde su oni danas. Međutim, mi ako pratimo istoriju, ako pratimo istorijske spise, možemo da vidimo kuda su oni išli i kretali se i možemo da vidimo da je veliki deo tih plemena došao i na prostor Balkana i da su ovde živeli i da se mešao sa starosedlacima, odnosno sa drevnim Srbima koji su tada postali i evo možemo da vidimo istorijski poreklo Srba i da vidimo kako je njihovo poreklo i da li sa aspekta tog porekla možemo da vidimo da su Srbi izabrani narod, da su Srbi nebeski narod sa aspekta ovoga što Bog kaže. Za Srbe se ne kaže samo da su Tribali, nego se koristi termin da su Srbi i Iliri i to je termin koji se Srbe često koristi. Naprimjer, u Austro-Ugarskoj su Srbe nazivali Iliro-Srbi. Na zapadu, zapadno-Rimskom carstvu su Dušanovo carstvo nazivali Magnum Ilirim. Znači, Srbi su nazivani Ilirima. I to imate do kraja 19. veka su Srbi nazivani Ilirima. Zašto su Srbi nazivani Ilirima? Ko je bio taj znameniti predak po kome su oni uzeli ime Ilirima? Naravno, falsifikovana istorija o tome puno ne govori, ali mi možemo da pogledamo istorijske dokumente. Možemo da pogledamo grčku istoriju. Prema grčkoj istoriji, prema jednoj grčkoj legendi, to je jedini dokument koji govori o znamenitom čoveku Iliriju. Iliri su dobili ime po svome pretku koji se zvao Ilirije. A taj Ilirije je bio sin slavnog grčkog junaka Kadma i njegove žene Harmonije. Gde se još u istoriji spominje ovaj Kadma? Spominje se u dokumentu koji je zapisao Diodor Sicilij koji kaže, kada govori o Jevrejima, najznananiji među tim proteranim tuđinima, on govori kad su bili proterani, kad su opustili Egipat, kaže, pratili su Danaja Kadma u Grčku, ali najveći broj njih išao je za Mojsijevu Judeju. Tamo su izgradili Jerusalim i mnoge druge gradove, odeli narod mlađih plemena, odabrali sebi sudije, sveštenike i pogrebnika. Pazite, ovde rimski istoričar spominje Kadma, koji je otac Ilirije, i spominje Danaja. Ko su ovaj Danaja i Kadma? Pa vi imate u Bibliji, među 12 plemena, imate Gana, primjeni kažu Danaj, ima sin koji se zvao Gad. Ovde se spominje Kad. Reč Gad, što na hebrejskom znači poklon od Boga. Poklon od Boga posle velike muke. I kad vi kažete Gad, kažete Kad, K, to su krvni glasovi. I G lako pređe u K. I
to je slučaj ovdje sa potomkom tog Ilirija, rimski isto je zove Kad, ili Kadmo. Pogledajte kakva je identičnost između biblijske istorije ovog čovjeka i grčke istorije. Pogledajte. Kadmo je po grčkoj istoriji izbjeglica iz Egipta. Isto važi i za Gada koji je napustio Egipt. Kadmo je pobegao sa Danajom. Znamo da je Gad bio zajedno sa svojim bratom Danom. Kadmov brat po grčkoj istoriji je Egiptus, a Gadov brat je Josif, Egipćanin. Poreklom su iz Fenikije, za kada se kaže da je poreklom iz Fenikije, što je stari naziv za Izrael, i njegov najmlađi sin ovoga Kadma je bio Ilirije, a po Bibliji najmlađi sin Gada je Arilije. I evo odgovor na pitanje kako su Srbi dobili ime Ilirije. Po unuku Izraelovom, po unuku Jakovljevom, po sinu od Gada koji se zvao Arilije, ili mi kažemo Ilirije. Znači, očigledno da su Srbi ne samo potomci Jakova, nego su jedni grani Srbi potomci i čuvene Avramove loze, znamenite loze Izraela, iz koje će doći spasitelj Isus Hristos, loze iz koje su došli apostoli. Tako da, ne treba da čuli što su Srbi uzeli to ime Ilirije po svom znamenitom pretku koji je bio sin čuvenog Gada, odnosno unuk čuvenog Jakova, odnosno Izraela. Pogledajte šta kaže indijska legenda o potoku. Da pogledamo sledeće stvari. Indijska legenda o potoku kaže da je bio čovjek koji se zvao Manu, koji je imao 3 sina. Ne Sima, Hama i Jafeta, nego Sarma, Karma i Japati. To je jasno po dan svakome da je ovo hinduistička verzija Sima, Hama i Jafeta. Sad pazite, dolazimo do odgovora na pitanje porekla imena Srbije. Od ovog Sarma su nastali tako zvani Sarmi ili Sarmati. I tako je nastala i zemlja Sarmati, koju su Persijanaci nazivali zemlja zapadno od Persije, Sarmati. Kada pročitate rimske istoričare, oni će vam reći da su ti Sarmati u stvari Srbi. To oni govore rimski istoričari. Sad pogledajte da li poreklo Srbije zaista potiče od Sema ili Šema, čuvenog patrijarha. Pazite, Noe je bio patrijarh, Sem je bio patrijarh, ne Ham i Jafet, nego Sem. Od tog Sema će kasnije doći Aram. Da li su Srbi uzeli možda ime po tom čuvenom patrijarhu Semu, koji je ubio velikog krvoloka Nimroda? Vidite, Nimrod je pravio, ili kako kaže naše predno, Nemrod. Pravilno je Nimrod. Nimrod na hebrejskom znači mi ćemo se pobuniti. On je zidao Vavilonsku kultu. I on je krenuo da ratuje protiv Sima, protiv patrijarha. Istorijski izveštaj beleži da ga je Sim sa mnogo manjom vojskom svojim ljudima likvidirao, posekao i sekao ga je na 7 delova i poslao delove u 7 delova carstva. I rekao, ovako će prođe svaki koji bude puno da bolo. Čuveni Sim, patrijarh. Da li su sebi možda uzeli ime od Sima? Indijska legenda ne kaže Sim, nego kaže Sarma. Od tog Sarma su nastali Sarmati. Odnosno Sarmi, pravilno. A Sarmi lako se transkribuje u Sarmi, odnosno Srbi. I to je istorijski podatak o kojem govore ne srpski istoričari. Kako je nastalo ime Srbi? Nastalo je od čuvenog Sema, koji je u indijskom jeziku nazivan Sarm, i tako je nastalo ime i Srbi i Sarmatija. I zato ne treba da čudi što drevni istoričari Srbe nazivaju Sarmatima. To je još jedno od imena pored Tribali, pored Iliri, Sarmati je još jedno od imena Srbija. I da su Srbi zaista bili ponosni i da su potomci tog čuvenog Sema i da su potomci i da među Srbima ima ne samo potomaka Tirasa, odnosno da su Tračani, nego da su i potomci Izraelovih plemena, govori i jedno od najstarijih pisama koje je posljedno sredilo Vinčansko pismo. Evo ono da vidimo, Vinčansko pismo je paralel hebrejskog pisma. Ovo je sličnost između Vinčanskog pisma i Srpske ćirilice. Vinčansko pismo je pismo kojim je pisao Mojsije. Molim te. Ovdje to ovdje na ovim prostorima. A zato što su ovdje došli potomci Sema patrijarha, ovdje su došli potomci Gadovog plemena i Judinog plemena. I tu se ispunjava biblijsko proročanstvo, da će potomci Jafeta, odakle se mi potiču, živeti u šatorima Sima. Dakle, ovde imate da su Srbi istorijski mešavina
čuvenih rivala, najznamenitijih tračanskog plemena i potomci Sima, patrijarha i njihovi zakoni. Vi kad pogledate, videli smo kakav je srpski kalendar. To je biblijski kalendar. Ne vidimo tu duhovnu vezu između jevrejskog naroda i srpskog naroda i zato ne treba se čudimo zašto mi najviše stradamo. Zato što smo se najviše, mi jesmo normalno, a mi smo najviše sačuvali te izvorne biblijske vrednosti i zato smo trnu oku bezaborcima, paganima, satanistima, ima smeti u naših zakonu. Kad bismo mi promenili svoju veru i postali kao neki drugi, koji kažu nismo mi Srbi, mi smo sad neka nova nacija. Niko nas ne bi nikad. Ove te nove nacije kako između sebe, to je posraženo. Tako da, evo odgovor na pitanje da li su Srbi nebeski narod, poreklom da, ali da li ćemo biti nebeski zavisi od toga, da li ćemo biti povezani sa nebom, zato treba da živimo po Božjim zapovestima da bismo zaista bili nebeski narod. Воскресения день, просветимся, людие, Пасха Господня, Пасха, от смерти Бог жизни, и от земли к небеси Христос Бог нас приведет, победную поющия. Воскресения день, просветимся, людие, Пасха Господня, Пасха, от смерти Бог жизни, и от земли к небеси Христос Бог нас приведет, победную поющия. Христос воскресе из мертвых, очистим чувствия и узрим неприступным светом воскресения Христа, блистающаяся, и радуйтесь, векуща. Ясно да услышим победную поющую. Христос воскресе из мертвых, небеса Богу достойно да веселятся, земля же дара.